Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona nuki gucenjia tabia kuri antu bara mono wendete kuthina bioro bia gicagi yabiteyo flash baba ina yo flash pongezi baba tembea flash mekura antu baba menyerete mono baonaga batenda guteka advantage baenda guteka advantage batienda kugura tissue muntu akagendera mateni au akiorora matwe mamebu mameye wena tabia ino antu amenyeretie wezi muntu munene mwana okela muntu munene atia gura tissue chingi 25 galate kana kibao ira yande guru kabisa lakini wera ake ikuleka orora mate akazongera mokioroni aketele namo tabadali tabia ndoku muno ndo munene kutua mathango takana kani wewe kana kanini ngabanyako lakini muntu munene akamatira mpumpu na nkundio mate mamebu meye mekrechia lakini kwa ngete na kioroni kenda data angurane neo tabadali chenja tabia ntuwe munde guraki yuke bao Odhia na kwa ntonge batamete kukamata tisho mu bukoni kamata tisho kuma nyombe kya mondo wewe na bagi kila mondo kila tisho kenda otagegi wanonko na kabate ni mtoko na kabate na madangu kamulinga mbisha na kumupost chenja tabia tomera tisho tumia madangu na bounibu na kamutugo kega gucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jonde gucenjia tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe kona nuki